Welkom by ons bespreking oor politieke deelname. Vandag gaan ons die rol van belangegroepe in die beïnvloeding van openbare beleid en besluitneming ondersoek. Belangegroepe is organisasies wat daarop gemik is om hul lede of sake te bevoordeel deur openbare beleid te beïnvloed. Hulle verteenwoordig uiteenlopende belange binne die samelewing. Daar is verskeie tipes belangegroepe. Ekonomiese groepe verteenwoordig sake en arbeidsbelange, terwyl openbare belangegroepe voorspraak maak vir kwessies wat die publiek bevoordeel. Regeringsbelangegroepe verteenwoordig plaaslike, staats- of buitelandse regerings. Ideologiese groepe bevorder spesifieke politieke of godsdienstige oortuigings. Belangegroepe verrig verskeie funksies, insluitend lobbywerk, voorspraak, navorsing en verkiesingswerk. Hierdie aktiwiteite help om openbare mening en beleid te vorm. Lobbywerk behels direkte interaksie met beleidsmakers. Voorspraakveldtogte verhoog bewustheid, terwyl navorsing kundigheid verskaf om beleidsdebatte te beïnvloed. Belangegroepe gebruik strategieë soos direkte lobbywerk, mobilisering op grondvlak en koalisievorming om hul invloed te versterk en hul doelwitte te bereik. Belangegroepe is noodsaaklik in die politieke landskap en verseker dat diverse perspektiewe in regering in ag geneem word. Dankie dat u aan hierdie bespreking oor hul belangrike rol deelneem.